Ekya government kurugayo ekahereza list ya companies ezilicenced ningira ngu nkitukora twena nkikorera itwe companies eziriyo nizikora kumanya batahi bita bitukora nabo abari omu mihanda mirungi kandi naba applicants bitabo kwija abaryoka bokwenda kuronda companies zo kurabamu bamanye ngu company X bakajya approvinga yikirizibwa kutwara no kurondera abantu ahere. Nyowe ninkihagirira kimwe abokuba twine abantu abarukukora omuri itwe kandi bakashisha then companies ezilicenced kandi zikaba nizo zafuna izina ribi. So igume netu updatinga tube nitumanya ensi eyija neha iba suspending neha iba renewing neha kiza kuyamba munonga abanyanya zitwe na bita baryokwe hata abantu bona obu government erigireyo ekashoboza amazina ga companies zihandikisibwe kutwara abantu ninyesiga ngu abantu bayongere okutekamu obwesigwa kandi n'enamba ey'abari kugenda heru eyongire ahabwokuba nibamanya eki barikukora nibamanya ngu emirimo nimirungi nibamanya ngu nibihayo nibakora sente nungi kandi babisaho nk'abantu bwingi niburuga aha companies ezitandikwaho omuntu buntu hati twakutandika ebyo aba nakora nk'ari kukora amagendo so we nakora kejo eshaha kagwiraho nakora kagwiraho hata kwata omwana amuregisteringa amutambika kuriya takora na follow up. So government yo neyikozire ekintu kirungi munonga aha munya Uganda kugira ngu company iwaraze kuzamu eberi registered kandi ebe nejunanizibwa aha muntu kitari yakyo kumwakira bakamwihaho sente then bakakoma aha kumutambika aho bamutambika yeza kutemba enyoni.